Ahead of the 11 Maharanipur TTAADC election, Tipra Motha organized a major poll rally at the Khamarbari JB School ground to mobilize its cadre. The meeting was attended by Candidate Utpal Debbarma, MLA Pathan Lal Jamatia, Mungiakami Block President Mahendra Debbarma, and Kalyanpur Block President Gourab Debbarma. Candidate Utpal Debbarma centered his speech on land rights and administrative autonomy, claiming that parties like CPIM, BJP and Congress have historically failed the indigenous people. Bunyi borok apa bunyi political party lo bottom seng unnoyon nayo seng santi sompriti nayo ni saus kaya mo ko boku bui development ni bagi no gangke santi sompriti ni bagi no gangke Tipra Motha la kaya na regional party pun nangya hesi mo ko boku bui si abo ba bang tamna ni BJP ngi bongo Congress ngi bongo ate di mana Amra Banglio Tangi Bongo Hijabo. Yaba Zung, a patrono Kayaway, Tangi and Tipra Motha Kainina. Tangi and Tipra Motha not to play Kainina. Abnus the Mats Nidi Chini problem, development problem here. Chini is a Zinzal Tomani. Abos Hanti Sompriti, ni problem here. Chini hawa agini sibino. Toto toksa to toki kesa kecing tongi pele. Apni bari ta sembunyi dok pani borok no orang Thai diwe semua high situation flight tong lihat di ba. And development to sinai no high siapa just semua apa no fight. Dia bacini soy problem le political problem si. Chini soy problem le land right. Bacini borok no politically safeguard. Kai rik langna ni se, and a soba chini hawo Tipra Motha similo kayu, habu bagra similo kayu, pitching kai tong. Abuni bagino Tipra Motha no sing just sekarang supply kai ni nangu. Oda sabo paya abas pop otoy. 2028 ni election, the election basically long nang anai tong. Chini dofane belai kena important election nang naya pop mutu na. Tumung sing 2028 ni election no applying na ning gangke mo election ja 12 tarik na nai tong election sing applying na ni nang nai kia ba sing tumung te babisa falte wa sugi fai gangke boi ni borok bo ni bagi bo 2028 ni election second important and borok bo tumung 2028 ni election applying na ning ke 2026 ni election no just sakapon and sabay na ni bagi borok boni rang boni fan even administrative power bro ବ୍ୟବହାର kai 40 election no buini hani sipai jin 2 election kai sabo saiman ng kepila sini hani pun and sing tumu itihas nai kang ke kini hawo bui hinjang nai ro sing bai darak sidak tobat kai borok sop samoya sing bai mamo sing no funang ju CPM ni zorang ke goni mok polisar ni bisin sini borok ne Congress phai gang kai ST Congress stampi onai boran bisin ni funang ti yo tabu BJP ro nang kai Tamo जनजाति मोर्चा नि देश ताम्पी होला चिनी borok dumung BJP no khanya ni ngai tangi te khakti ho ba national party of samoy no sing hai do phano khani soi busano kotoi ke bak and borok thane 75 bosor belai kana succession jar chini do phano bak ni because in Leaders urged supporters to stay united, asserting that Tipra Motha is the only party capable of delivering practical solutions and securing the rights of the hill residents. Lob ni bagai pocket orang sepengna bagai koyek jon borok tonggo ama hai borok BJP go samung tangnai tangu piaba o Tipra Motha go tongkang ke nang dofani kok sai manai nini odikar ni kok sai manai जों दफानि बां कक साफोराव जों जाति बिरोधी हिंजाक बै
Bangali birudi जों हिनजाव जों Bangali birodiya chini o jagao chini bo as per Indian Constitution o ha ni citizen ngai India ni borok ngai nangbo nini odikar nini basa ni odikar nini ha ni odikar ni bagai ni suri khokmano nini language nini basa ni bagai nini political rights ni bagai nini sangbidanik odikar ni bagai nang suri khogui mano जों के तामनि बागो हासागा बैबाय डिप्राइभ खाइजोंनानि बैबाय सासन खाइजोंनानि शोषण खाइजोंनानि बुथारजांनि तक्थारजांनानि तामनि बागै जों साइमानो हायनि बागैनो तिनि महाराजा तंमाया गोबांबो आन्चलिक पार्टीनो नुगुइ फाइका आन्चलिक पार्टी फायु सकमरि जावो ओ कतल पार्टी बाय लार्जेस्ट पार्टी फु वालनि सबसे बिश्वनि कतगै बिजेपि पार्टी रक सब समय मुइसले हाय जिबु कत जिबुक सिगनो मनक मा हाय जोंनो मनगानि चेष्टा खायु आंचलिक पार्टी काइसानो एकमात्र दफानि बां कक साइमानो आंचलिक पार्टी काइसानो निनि TTAADC रक्षा खाइमाननाय दिनै जदि बिजेपि सेन्ट्राल बिजेपि स्टेट बिजेपि हायनो हाय TTAADC बिजेपि फाइखांखाय चिनि जे ADC तंमानि चिनि जे बिजय रांखल सारतिरक चिनि जे द्राव कुमारी आं सारतिरक चिनि जे आगे सामंग तांक्लांनाय नगेन्द्र जमातिया सारतिरक चिनि बक्रा तिरक बरक जे सामंग तांलांमानि बरक तांमानि कलम थै बरकनि थै जबा थैबाय जबा खाइमानि दिनै जों ADC जोंनो रयकलां थांखा दिनै कुन्दलि रयकलां थांखा आसंनो आइन काहामे कलां थांखा ओ ADC नि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि हा न केबो बरक जोंनो मोखां सलिया पाइमाया जेनारेल एरिया नि बरक पाइमाया যখন নাকি 1984 সিমি যখন जों ADC मानफुरनि सिमी ও হাবো যারা ফাই দং ফাইনাই তিতাবো বুং কলক দং জেনারেল বরক দং ওয়ানজি বসংনি দং থরুকসা বসং দং ADC গো পইলা সিগি হাবজা রং ক বরক हानि अधिकार बरक हा मान थांखा फियाबा ताबो कताल बाबे 1985 नि सिमी ताबक जरातै फातारनि बरक जेनारेल एरिया नि बरक रक फाइ Reported by Hiranmoy from Kalyanpur, Chini, Khorang.